Nyenda kubasaba iki abazire batayibati mwego kuyikunda mwego kugira mutaka kuyikunda mwego kubone cyangwa cyane irekumburo kafiza kutukereza nakasenge kake muno tubaraje kunesha tuzikurika mutaka ukushangana ubutaha mutwaro mwana kamba no shashore bisa just one time ijumiri nani ushimese zitamuzinga isha ndigeza abashona sabo bano koratariza mbara high school za ushenga wito private schools institutions zizibashonire mu bizimwe qualification zimwe kandi wo kurubanza Bob uri mukuru w'abazire mu kaciko akarukwebembera ishomero yajumeje muzego abazire abarukushashura ku bifizi ari kugira ngo ikintu cyumba cyo buherezo mu ishomero abazire disiplinari rero uvuga gabene cyo kusharira twine mu Maria abo basafite kutereza abasuccessful schools kandi abanyarwanda basomesa abari hafitiye bina abejo abazire bindi kuratahe begarike muke kwibagiza banyu abana bageti hazabagenzi babo biteza aho ko kuntwazura abora arwanya twokejara ezanere tabana barabasubira abana batakusasura mbe ntabwo twakora ubuyobozi bwo gufasha senteze zasukufisizo mwana we ubona n'umuntu wawe so iriza tubatunga Asimwe Edward ubirajwe kiro mu ishingiro ahabwanya bushozi adzirengu n'umwuga kwa burumuzire kutebeka umwana yabatakatanchira ishomero bazire ngwabana bitu abajungu majyangu charity begins at home ntutekwa kureba ngo twatemingo mwana okurgumuka atakagira ishomero twaza kumukwasa abazire twaza kumukwasa ishomero nito nk'abazire n'umwuga gwitkoreba ngo mweji umwana witu yagere micwejo yitukuteka ngo nimero y'umuntu urukiko rubero yahareka imburo senior secondary school rushanga muri Kibura district kandi rubiro ryorokore kabazire by'abana batwirene bakora utireho no kutaho uburyo kubakubasa tungore byo bwegese gasha kwa job kato habo bi agensho